Mujumbe mwekuru kure ne twititeja county ne Meru Felicity Nkirothe birere no reti atongeria kwithirwa bagitumira into bya mwingi na njira yageria akiuga utethio bubungi ni buraga butirakinyiria baria bari no batuna kuongera kaka ni kaumwa kathina imwe iria cirumirite nthiguru ya Kenya akiaria ariti arintere cia rubiri kagita karia gutongerete mubango jwa kuruguria nyomba kathumba iria cia kirinja cia ntubate guciumba. Yukari ntukwinenere zipora kajuju kuma ntere cia rubiri ati karorerua uria kwa miaka kathumba twire kinyamare ne kiambura na ukia kiri nyomba ije ya nyaki na ndi naru akimama nyomba ya bedroom ithatu iria yakigukurukira ngwataniro ya Felicity Berere na akabwo kuma nthiguruni ya Amerika. Rietwa riakwa mbetawa zipora kajuju aja nio gwete ntura yetawa rubiri oni ngocokeria Mheshimiwa Berere nkatho no ntuba mantu jara nthithiretie na mbakirite nyomba enjega ira ngakaraga bwega nte kurero na nkari bwega na nyomba ira ndirakaraga ne eje nyomba ekura nyomba ira cyari cyatane cia nyaki intu kwenge kura mwathani bwega no ntuba kwitha tukuya kurugura nyomba ingi Uwezo na Usawa Foundation Berere Cares Program tukurugura imwe rubiri twina nyomba igiri rubiri imwe tukurugura nengi no twitite kurugura ibu kuona nyomba ira kajuju arakarambere na nandi twitite kurugura ingi. And our church, St. Timothy Methodist Church, has been working with Esther Gatobo for a long time. She invited us to come to Meru, and one of the components of our program is to provide homes for people who are in need of better housing. Akerekire kiatho gia kuruguria nyomba je Berere uria kumereria matagitike mubunge wekuru ugite bageta na mbere kuguna karibange barabara no batu mtoro takinyirwa nontu inkomianto baingi muno ibautwira kinyabo beno batu bena thina fulani ankwenda bero kya kwitho trombo tetheka this time next time ugatetheka nontu twakara twicwaga partners na mburikanie mwaka ya 2027 bukariganirwa ni utoyoria katheti karakaregere kungana 2022 kenda tumba gwita tukithirunka twicwaga partners yontu ya bana nontu ya bura kwenda burikania ndabwirire mbeca ira nyingi itikarakiri thirikari mbeca ira nyingi na kana mantu ya mega ya karakiri international community akiuria barabara itene na bogo tumagira mbeca cia kabo bwega kienda cioneka nyingi kinyankuruki bwana nkero intone antu yontu ya ba antu abitumika bwega ukona kanyomba burari gwaka 3 bedrooms na sitting room na gwekera into lakini antu agakwa 3 bedroom bakiya baketha gaki 1 bedroom kamukwiko nukwelewa lakini nani no tubakuona nyumba ne bui batawerua batero na mbeca cio iweta bwega kaba kaigwa inya murimo ya kurita ingi so bomenya ibwatuika bwamenyera gintu kira bwegi bwega na nyomba yetumirwo bwega kinyabo bwabekira moyo yo wita atia yo kuendelea kuruta na kuendelea gucoka ukaraniria na batwi